Stara Pazova tokom letnjih meseci privlači sve veći broj gostiju, a turistička ponuda opštine iz godine u godinu postaje bogatija i prepoznatljivija. Jedna od načina promocije jeste i korišćenje aplikacije za kategorizaciju i promociju smeštaja, koje omogućavaju turistima da lakše pronađu ono što im je potrebno. Mi kao turistička organizacija sa našim sugrađanima i svima koji izraze želju da kategorišu privatan smeštaj, stojimo na raspolaganju da im pružimo sva uputstva i uslove pod koje trebaju da ispune kako bi mogli da kategorišu svoj smeštaj i nakon toga, naravno nakon izvršene kategorizacije, mi smo tu da ispromovišemo sve smeštane kapacitete, sve ugostiteljske objekte. Opština Stara Pazova nastoji da na ovaj način promoviše sve svoje potencijale, od smeštaja, hotela i ugostiteljske, ali i gastronomske ponude do brojnih manifestacija i atraktivnih lokacija. Manifestacioni turizam u letnjim mesecima na teritoriji opštine Stara Pazova je poprilično bogat, tako da naši sugrađani, a i ljudi iz regiona i da kažemo svi koji posećuju i Beograd i Novi Sad imaju saznanje da u opštini Stara Pazova ima bogat sadržaj, pa dođu, jer je to samo na nekih pola sata od grada, imaju program da lepo uživaju, da osete i da vide nešto drugačije, malo ušuškaniju i mirniju atmosferu ovde kod nas, a isto tako imaju da se smeste da li će u kuću, u apartman, hotel, tu su sportsko-rekreativni sadržaji i bazeni i u Surduku i Starim Banovcima su dostupni, tako da jako je zauzeto, ne možemo da se požalimo. Tokom letnje sezone beleži se velika posećenost, a među gostima su strani turisti. Posebnu pažnju privlači Dunav. Mi smo dobri domaćini, ali ono što se oni kada obilaze, da kažemo, i sportsko-rekreativne sadržaje, dolaze na manifestacije i obilaze prirodne lepote naše i Belegiške ade i naše priobalje, ja mislim i takav sam stekla utisak, a to su i naši ugostitelji potvrdili, da najviše vole posle da sednu i da pojedu specijalitete od rečne ribe. Stara Pazova tako postaje zanimljiva turistička destinacija, a podaci o posećenosti pokazuju da iz godine u godinu raste broj gostiju koji ovde pronalaze razloge da ostanu, ali i da se ponovo vrate.